spreman. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, ovo mnogo lepše zvuči i bolje se razume. Dame i gospodo, koleginice i kolege, pomaže Bog i dobrodošli. Juče i prekjuče sam imao niz predavanja na Univerzitetu u Banja Luci i jedno predavanje za vinogradare, amatere u Laktašima. Prosto su bili šokirani da jedan profesor došao i pozdravlja tako skupo. Ja drugačije ne znam, iskreno rečeno. Hvala, priznajem. Ja bih vas molio da u duhu lepih odnosa do sadašnjih prvo isključite morbidne telefone, da ne dekoncentrišu govornike. Nalazite se po 10. put u amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta na Univerzitetu u Novom Sadu, gde se, kako kažu, puno srbuje. Ja sam Ivan Kuljančić i redovan sam univerzitetski nastavnik na predmetu vinogradarstvo i ponosim se time što lepe etikete da srbujem. Međutim, nema potrebe, to sam i prošli puta rekao, da veličamo srpstvo. Srpstvo je toliko veliko da ne moramo da ga uvećavamo. Toliko je veliko da ne mogu nikako da ga umanjim. I na cilj bilo da nikoga vređam, niti do ovih 9 predavanja do sadašnjih, niti ćemo danas nikoga vređati. Jednostavno, mi samo govorimo istinu i po koji put ponavljam, istina je večita i nepromenljiva. Neću to da izgovaram na onom iskvarenom rašanskom ili etruskom jeziku. Zapad je svoju istoriju zasnovao na mitologijama, to ponavljam opet. Mi istoriju zasnovamo na papirima, na istinama. Koliko god da nekome to izgledalo nestvarno, koliko god to neko ne hteo da prihvati, mi smo sada bili na jednom mjestu, tako malo da obeležimo ovo 10. predavanje i završetak ovog ciklusa, niza, da kažem, srpski. Mi ćemo nastaviti na jesen, koliko god se to nekom ne svidelo, koliko god bilo pritisaka, iskreno, verujte mi da je tako kao što vam kažem. Od samog starta imamo veliki problema, međutim, mi ćemo istrajati. Zašto ćemo istrajati? Zato što postoji ogroman interes, pogotovo vas mladih. Meni srce puno, ima tu i stariji, hvala Bogu da su i oni tu, ali mi je posebno zadovoljstvo što su mladi tu. Ja sam juče posle predavanja i prekjuče u Banja Luci bio opkoljen studentima. Oni su molili, ne molili, vapili su da neko dođe da im nešto priča o srpskoj istoriji. Kako sam ja to zapakovao? Trebalo je da održim predavanje vezano za moju struku za vinogradarstvo, pa sam ja onda dao sebi za pravo nešto da im ispričam istoriju vinove loze. A tu sam onda upakovao, razumete, srpske istorije na 2,5 kile. Kao pričam kako se razvija kultura gajenja vinove loze, pa opet evo ga Rimsko carstvo, Srbi, te pre toga Grci, pa onda posle toga obnova Srpskog carstva, pa ja objašnjam kako se obnovilo carstvo, pa se vinova loza širila, potom carstvo, razumete, pa onda pa onda kao dinastija Oštrivojevića, pa se tu loza dalje širi, zovete, pa ide sve preko dinastije, preko Samovlada i Svevladovića gore u Baltičku Srbiju, pa ide u Južnu Švedsku, pa u Norvešku. Na svu sreću, to je jedan kolega koji je bio nekad profesor u Sarajevu, živi već 13 godina u Švedskoj, ali na moj nagovor drži predavanje u Banja Luci. Ja sam teo da ga aktiviram kao pravog Srbina, mogao sam ja drži predavanje, mi bilo milo kao čestitog čovjeka da njega tamo poguram, i onda je on par puta potvrdio kako je stvarno puno reči u švedskom, puno nekih toponima, hidronima koji su srpski. Gospodin Milenko možda vam potvrdi, gleda emisiju, mislim da je prošli puta ispomenuo, gleda emisiju na nemačkoj televiziji, prikazuju Norvešku i prikazuju dva prelepa vodopada i kaže nemački komentator, kaže vodopade se zovu sestre, što na nemačkom znači švester, ako Norvežani kažu sestre. Kada ste čuli sad koje sve reči imaju Norvežani koje su izišli iz našeg jezika, onda mnogi ne bi podali, mnogo bi se smejali. Međutim, istina je ta. Tako da sam ja njima pokazao to, oni su bili svi šokirani
i kad je bila pauza, ja nisam mogu bukvalno da opstanem od dece, od navale, razumete, mnogi su tražili dan da kopiraju taj CD, tako da sam ja njihove asistentke stvarno iskopirao sve to, s molbom da ona to njima iskopira, neka deca pokažu kako se vinova loza širila dalje. Baš kao što sam im objasnio, a i na skupu u Laktašima, kako se izgubila loza Srba Bosne. S tim pričevima tradicije, kao Bosanci piju samo šljivovicu, razumete, trakijaši. Međutim, onda sam ja objasnio kako se loza izgubila dolaskom islama. Neko je to prečukivo 100 i kusur godina, razumete. I ovi ljudi u Laktašima kaže, vi ste, kaže, u pravu, stvarno, kad smo krenuli malo obilazili teren, voze ima gde god doćete, razumete. Ima razlog šta se i kako da govori. Uglavnom, molim vas po koji put da slobodno izrazite svoje mišljenje. Ako se sa nečime ne slažete, da kažete. Mi nikog ne leđemo, saslušat ćemo vas, slučajit ćemo mišljenja. Ja bih voleo da je neko ovde od profesora sa Filozofskog fakulteta, sa katedre za istoriju. Katedra za srbistiku ne postoji nigde u Srbiji, ne znam da to znate. Postoje katedre za rumunski jezik, za bugaristiku, za rusinistiku, ali katedra za srpski jezik ne postoje. Samo da znate da za srbistiku, za srpski jezik postoje, za srbistiku ne postoje. Prema to moje objavljaju sa istorija, ako ih ima, neka se jave, neka kažu, šta imaju da kažu, neka su učile sve mišljenja. Ne treba se plašiti, ne treba upaliti onda preko nekih televizija, preko sredstava informisanja po nama. Ovdje je mjesto gdje treba da se o tome priča. Ja ću od svoju završnu reč dati posle završetka današnjeg predavanja, toliko ćete mi još dozvoliti i toliko me još ispoštovati, a više ne bih dužio. Zamolio bih našeg dragog prijatelja, našeg dragog profesora, doktora Jovana Deretića, da uzme reč i da vam nešto kaže na temu, čiji naslov da vidite, znači kosovski boj u Novom Selu. Izvolite. Dobro večer i hvala. Hvala Ivane. Večeras, ovo je poslednje iz serije predavanja, 10. po redu. I govorit ćemo o jednoj temi, vama vrlo dobro poznatoj, o kosovskom boju. U dugoj srpskoj istoriji bilo je dosta vrlo važnih bojeva koji su menjali tok istorije Evrope i čovečanstva i ostavljali duboke tragove. I mi te boje možda opisujemo kao istoričari na razne načine i prikazujemo. Ono što se desilo na Kosovu, koje mi nazivamo kosovskim bojem, je nešto posebno. Nijedan događaj u našoj dugoj istoriji nije ostavio takav pečat na našu etiku, na naš nacionalni mentalitet, na našu psihu kao naroda, kao što je to kosovski boj. Drugi narodi su imali važnih događaja istorijskih bojeva koji su udarili pečat na njihovu istoriju i na njihovo duševno i nacionalno biće. Ali ti bojevi su ostali uglavnom obeleženi u udžbenicima i istorijskim knjigama. Nijedan od tih bojeva nije imao takvu posledicu kao kosovski boj koji je opevan epski u jednom ciklusu koji je jedinstven u svetu i na svetu, to je kosovski ciklus. Prilike koje su vladale u Srbiji pre i posle kosovskog boja uticale su da taj kosovski ciklus bude podređen jednom višem cilju. Taj viši cilj je bio duhovni preporod Srbije, pa je ispalo tako da su istorijski događaji podređeni, istorijska istina tom većem cilju. Vladika Danilo, savremenik kosovskog boja, je u 4 dela opisao događaj sa pozicija duhovnih, ne istoričara.
i on je predstavio da je to bila žrtva za više ideale, žrtva za hrišćansku veru, za nebesku Srbiju. Može biti da je on bio u pravu, jer ono u čega se izrodio kosovski ciklus, kosovski mit, kosovska etika, koja je kreirala naše nacionalno biće, mi ne možemo to da izbegnemo, to je u nama. Mi smo tim zadojeni, na tome odgojeni. Mi u duši nosimo kosovski bol. Vladika Danilo je bio u pravu u tome pogledu. Čovek duhovan, human, shvatio je da treba spašavati budućnost. Jer događaj u samome kosovskom boju nije isto što i događaj posle kosovskog boja. Oni koji su poraženi u kosovskom boju posle su postali pobednici vremenom i vladari nad Srbijom. I nešto se moralo menjati. I taj kosovski ciklus, tako divan, tako veličanstven, on je pevan kosovskom vlasti. Turci se nisu bunili. Niti su ga zabranjivali, niti su bilo kod zbog toga kažnjavali. Ali njima je dato mesto što oni ne mogu se požaliti. Kažete više, u opisu događaja prihvaćena je jedna njihova verzija o pogibiji sultana Murada. Nije srpska, nego turska verzija je prihvaćena i uvedena u naš srpski kosovski ciklus. To je valjda bio danak koji je trebalo platiti da bi se oni pomirili sa tim i prihvatili tu našu novu kosovsku etiku. Vi znate da u našoj narodnoj poeziji nigde nije opisana jedna pogrdna slika Turčina. Turčin je junak, ravan Srbinu, ratnik koga mi poštujemo, s kojim delimo ove dane, priznajemo njegovo junaštvo, priznajemo njegovo čojstvo i poštujemo ga kao protivnika. Oni kao ratnički narod su znali to da cene. Zato se nikad nisu protiv toga govorili. Druga stvar, ja moram da vam saopštim to, radi istine, da je nekada do 16. veka kod Turaka bilo dosta viteštva. Bilo je slučajeva gde Srbi i Turčin dele megdan kao pojedinci ispred turske vojske. Pobedi Srbin, ubije Turčina, niko od Turaka se ne meša. Oni mu čestitaju, pobedio je kao junak, viteški. Takav odnos znali su da cene stari Srbi, a i oni su znali da cene Srbi. Dva naroda koji su imali mnogo zajedničkog i koji su imali mnogo istog. Veliki broj Turaka su poislamljeni Srbi iz Male Azije. Imali su taj viteški odnos i taj viteški odnos je prenet u kosovski ciklus. Nećete mi naći ni jednu pogrdnu reč sa Turke. A ni oni nisu ni jednu pogrdnu reč reći za Srbi. I to je tačno. Turci su jedno ratničko pleme koje je sišlo sa planine Altaja, koju u Srbi zovu Zlatica u staro vreme, u prostore između Amudarija i Tibeta. Nije to bilo veliko pleme. Gorštaci, hrabri, odvažni, prilično primitivni, sirovi, su došli u istočni deo Male Azije i tu zatiču neki rat između Saladina, Arapina, predstavnika arapskog sveta u to vreme. Bori se on sa hrišćanima, sa Bizantincima, oni njemu pomažu u boju, on pobeđuje i njima daje jedan prostor da se nasele
I tako se oni približe Maloj Aziji. Počinju da se razmnožavaju i u tom delu Male Azije, koja je bila uglavnom naseljena srpskim elementom, kad su primili islam tek u 10. veku, primili su od Arapa određene oblike kulture, jer Arapi imaju jednu visoku kulturu koju su nasledili iz Asirije. Ali kad kažemo Asirija, slikajte Srbija. Ona antička iz Mezopotamije. Onda su oni poislamili taj srpski deo stanovništva u Maloj Aziji. Dva naroda, dve rase, ratničke, viteške, su vrlo brzo došli do poštovanja jednih drugih i do spajanja. Prvi simboli turski su srpski simboli. I grbovi prvi turski su srpski grbovi. Šire se u Maloj Aziji tadašnja trula Vizantija, odnosno Romeja, Istočno-Rimsko carstvo, koje je prvih 5 vekova imalo srpsko obeležje, od Konstantina do 811. godine do Mihajla Rangabe, koji je prvi Grk koji je stupio na presto Vizantije. Počinje dekadencija. Ovo ratničko pleme, udruženo s Srbima iz Male Azije, beleži pobedu za pobedom nad tom Vizantijom i osvaja Malu Aziju. Orkan, Osmanov sin, figurira već kao jedna snaga u Maloj Aziji i tadašnja Vizantija koja se bori oko prestola, oko vlasti između Paleologa i Kantakuzena. Taj isti Kantakuzen koji je bio kod cara Dušana i dobio pomoć, posle mu okrenuo leđa. Nije se znalo reda ni načina, ni morala. Jedna prava trulež moralna koja je vladala u toj državi. Zove Orkana da mu pomogne protiv Paleologa, da uzme vlast. Orkan naravno se meša u to, a da bi obezbedio njegovu naklonost, Kantakuzen mu daje svoju ćerku Teodoru za ženu. I onda veliki Njegoš kaže: Vizantija sada nije više do prćija mlade Teodore. Tačno je tako i bilo. Srbija, moćna imperija, vidi opasnost u tom borbenom narodu, fanatičnom u veri islamskoj, koji osvaja sa istoka. U Vizantiji dve struje, jedna prosrpska i jedna antisrpska. Pitanje je bilo da li se prikloniti Srbima i u srpsku snagu zaustaviti prodor Turaka, ili kao što je u toj Vizantiji, što je god grčko obeležje nosilo, uvek bilo antisrpsko, biti antisrbin, pa i po cenu da padnu do toga. Pregovori koji su trebali da počnu u predaji Carigrada, caru Dušanu, prekraćeni su otrovom koji je u Devolu jedan grčki sveštenik stavio u vino cara Dušana. Srbija posle cara Dušana nije imala jednog posebnog vladara, nejaki Uroš je bio nejak, vlastela nesložna, svak hoće da ima što više vlasti i moći. Srpska imperija u rasulu. Centralizovana i verski fanatizovana Turska nastupa kao parni valja. Posle Kantakuzena sa Turcima, sa Muratom direktnom, sinom Orkanovim, prati mi se Jovan Paleolog, onaj isti vizantijski car koji je otišao kod pape i priznao papu, napravio uniju, ali to nisu htjeli ni Srbi, ni Rusi, ni Bugari. Pa je to pravo. Sad onda bi se osvetio Srbima,
omogućava Muratu prelaz preko Koreuza sa Vizantijskom flotom, Turci se prelaze iz Male Azije u Evropu, osvajaju nekoliko gradova u Trakiji i u Jedrenu stavljaju svoju novu predstavnicu, evropsku predstavnicu. Možemo se vratiti na velikog Njegoša kad kaže Paleolog dovede Murata da sahrani Srbe sa Grcima. I sad Turci pojavljuju se kao direktni neprijatelj srpskih zemalja. Srpska vlastela ugrožena, najistočniji delovi Srpske imperije država je despot Uglješa Vrnjačević, koji je tada bio jedan od najsposobnijih srpskih vojskovođa i imao je niz borbi sa Turcima. U svakoj borbi je izišao kao pobednik. Sve do kobne Maričke bitke, gde on, uz pomoć svog brata kralja Vukašina, kreće da izbaci Turke iz Evrope. U dolini reke Marice imaju susret sa turskom vojskom, braća Vrnjačevići pobeđuju. I onda, da bi se odmorili u trijumfu i u slavi, bez mnogo straže i opreza, zalogoruju na reci Marici, da bi sutra dan išli u Jedrene da završi izbacivanje Turaka iz Evrope. Vizantijski čobani kažu Turcima da su Srbi bez zaštite zalogorovali, dovedu ih iza brda putima koji su oni znali i ovi upadnu pred zoru srpski logor i naprave kasapnicu. I to je poraz Marička. Pre Kosovske bitke između Srba i Turaka bilo je 10 bitaka. Od 10 bitaka Srbi su pobedili u 6, a Turci u 4. To su manje i veće bitke. Najveći srpski poraz bio je na Marici, najveći turski poraz bio je kod Bileće, gde je vojvoda Vlatko Vuković uništio vojsku Šahin Paše u 2 boja, jedan na Rudinama, jedan kod Bileće, gde je uništio 80.000 turskih ratnika. Srbija još ima snagu. Nema centralnu vlast. Posle Nemanjića, posle smrti cara Uroša, borba je ko ima pravo da nasledi presto Nemanjića. I onda jedan od najcajnijih, najmoćnijih vlastelina u Srbiji, knez Lazar Hrebljanović, priznaje tvrtku Jablanović u Banu od Bosne, zbog trostrukog srodstva sa kućom Nemanjića priznaje mu pravo nasljedstva krune Nemanjića. Tvrtko se kruniše u manastiru Mileševi, nad grobom Svetog Save, krunom Stevara Provenčanog i uzima titulu kralj Srbljan Raške, Bosne i Hercegovine. Lazar je njegov vazal, prijatelj i saveznik. Oni su zajedno uništili Nikola Otomanovića i podelili njegove posede. Lazareva žena Jeginja Milica, koja je od roda Nemanjića, Zlatkova ćerka, od roda Vukana Nemanjića, buni se zašto je tvrtku priznato pravo na krunu Nemanjića, zašto njenome mužu Lazaru, jer ona je od roda Nemanjića. Ali Lazar drži se nekog pravila Mikeškog i smatra da to pripada tvrtku. Ko je Tvrtko? Tvrtko je onaj mladić koga je car Dušan odabrao kad imao 12 godina da bude upravitelj Bosne, dao mu učitelje i vaspitače i kad je imao 15 godina došao je na položaj bana od Bosne i gle čuda, pokazao se sposoban državnik i vojskovođa. On od 15 godina u 2 bitke poražava ugarskog kralja koji je napao na Bosnu i izbacio ga iz Bosne. Tvrtko ima vojsku, ima vojvode,
vrlo sposobne i iskusne. I vidi da će Murat da napadne Lazarevu zemlju. Po tom feudalnom ustrojstvu, kakva je bila Srbija tog vremena, Tvrtko je bio suveren Lazare. Lazar je ga priznavao kao svoja kralja, ali se Tvrtko nije mešao u unutrašnju upravu u Lazarevoj državi. Lazar je bio samodržac u svojoj državi. Kada se pojavljuje ta turska opasnost, normalno je da Lazar brani svoju državu i da bude vrhovni komandant. A Tvrtko mu šalje kao njegov suveren svog najboljeg vojvodu Vlatka Vukovog Hranića, koji je već 2 bitke porazio Turke i vojsko oko 25.000 ljudi, među kojima oko 5.000 oklopnika. Murat kreće iz Plovdiva s jednom ogromnom ordijom, biti ili ne biti, pitanje je bitka za Evropu. Bitka između 2 religije, između 2 imperije, između 2 naroda. Ko će biti gospodar, ko sluga. Iz Plovdiva šalje poruku knezu Lazaru, koji je imao titulu veliki knez. Nije on bio ni kralj ni car. Njegova zvanična titula je bila veliki knez. Šalje poruku knezu Lazaru da prihvati vazalstvo, da mu se pokori. Knez Lazar šalje svog izaslanika Milana Toplicu pred Murata, koji kod Kratova stiže pred tursku vojsku i pred Murata sa odgovorom tadašnje Lazareve Srbije: rat i ništa drugo. Murat, veliki vojskovođa, sposoban državnik, da bi napravio utisak na Toplicu, da ga preneo poruku Srbima, u Kratovu postroji celu tursku ordiju pod oružjem i provede Milana ispred ordije da vidi kako ona izgleda. Prema turskim kroničarima Milano je rekao ovako: jest, velika je vojska Otomanskog carstva, ali srpska je bolja. Mi imamo toliko oklopnika da su oni sami dovoljni da vas poraze. Nije se Muratu svidelo to ponosno držanje Toplice, ali poštovao je taj diplomatski kodeks, pustio ga da se vrati zdrav u Lazarev hram. Lazar mobiliše svoje snage i ide na polje Kosovo. Polje Kosovo je jedan teren koji je odgovarao za velike bitke, za velike manevre. I on ulogori se prvi. Stiže i Murat sa svojom ordijom i ulogori se naspram Lazara. Jedna i druga strana održe ratne savete, većaju, šta će i kako će. Neki među Srbima predlažu noćni napad na turski lov, jer je to najopasnije. Iznenađenje, panika. I Turci predlažu noćni napad. Ni Lazar ni Murat neće noćni napad. Imaju neke svoje razloge. Njihova strategijska mišljenja nisu za to. Pitanje broja vojska. Nemamo mi tačne podatke. Niko ih nije dao, ali su približno dati prema proceni i prema onome što su nam ostavili savremeni kroničari tog vremena. Jedno je sigurno da je odnos snaga u broju bio 1:3 u korist Turaka. I prema svim proračunima bit će najbliže istini da je Srba bilo oko 60.000 i Turaka oko 180. Dve vojske imaju različitu taktiku i različito naoružanje. Turska vojska, glavni element, glavna udarna snaga je pešadije.
koja je bila dobro naoružana, dobro istrenirana i disciplinarna. Njihova laka konjica bila je namenjena uglavnom za diverzije, brze udare, brze odstupe, opkoljavanje neprijateljskih krila i unošenje panike. Jedan od elemenata koji je u turskoj vojsci bio nepobediv, imao oreol nepobedivosti, bila je janičarska jedinica. Janičar je formirao Muratov otac Orkan od dece hrišćanske, koje su oni iz zemalja, koje su oni pokorili, uglavnom srpske. Gro janičara su činili etnički Srbi, koji su bili islamizirani, trenirani i stvoreni da budu doživotni ratnici. Turska tada imala je dosta veliki prostor i veliko stanovništvo. I oni su smatrali kosovski boj odlučujućim bojem, gde će ili islam ili hrišćanstvo da pobedi. Od Srba udarna snaga bila je oklopna konjica, koje Turci nisu. Oklopnu konjicu bilo je teško opremiti i izdržavati, to je su mogli samo oni bogati plemići, i zato je Vuk Branković imao najviše oklopnika, jer je Vuk Branković držao bogatu Metohiju i deo Kosova. Jedan od najbogatijih delova Srbije. Srpska pešadija bila je jedna teška pešadija, imali su strelice jedni i drugi. I gle čuda, imali su topove jedni i drugi. Svi kriju da je u kosovskom boju prvi put upotrebljena artiljerija. Pa to pripisuju tamo negdje Rusima, Englezima i tako da. Nije. Ja imam podatak od turskih hroničara gde oni potpuno jasno kažu da su i Srbi i Turci imali topove i daju ime glavnog turskog topčije koji se zvao Hajdar i kažu gde su topovi bili postavljeni u tom boju. Iz tog vremena Srbi nisu zvali topove topovima, nego ognjene praške. I to se nalazi u srpskim hronikama. Posle ustajanja jutra 15. juna i pričešća u Samodrži, dve vojske su bile na premodržavu. Turska taktika je bila ova: prvi red pešadija, ispred nje rov i kolje, da bi učinili teži napad srpske konjice. Iza pešadije bila je konjica, na levom krilu prestolonaslednik Ejup Bek, na desnom krilu njegov brat Bajazid Bek, sa iskusnim vojskovođama, jedan i drugi, u centru Murat. Ispred Murata bio je lanac kamila. Konji koji nisu navikli na miris kamila se uznemire kad prvi put dođu u dodir sa kamilama i postanu neposlušni. Zato su kamile postavili ispred sultana. Iza kamila bio je odred puk janičara, a sultan je bio u centru ordije na konju, gde je posmatrao razvoj događaja, primao glasnike, slao naredbe. Sa desne i leve strane sultana bila je gardijska konjica turska. Ispred stroja izbacili su oko 1000 strelaca, po 500 na svakog krilo. S srpske strane prvi red bila je oklopna konjica. Iza nje pešadija, obratno od Turaka. U centru knez Lazar sa vlastelom, od kojih su najpoznatiji bio Jug Bogdan i njegovi sinovi sa Bajarkarem Boškom. Na levom krilu vojvoda Vlatko Vuković, ovaj koji je došao od Tvrtka. Na desnom krilu Vuk Branković.
I jedna i druga strana imali su neku rezervu. Turska rezerva bila je čerkeška konjica. Srpsku rezervu ne znamo koji je rod vojske činio, ali znamo njenoga zapovednika. Srbi su imali strelce, isto kao i Turci, ispred krila postavljeni. U centru strojeva bili su topovi. Tadašnji topovi, bile su to primitivne naprave, neprecizni, spori, i bili su više tu da naprave neku galamu, buku, da impresioniraju protivnika, nego stvarno da učine neki stvarni efekt. Bitka je počela oko 8 sati, nešto pre 8 sati ujutro. Prvo su strelci bacali kišu strela sa jedne i sa druge strane. Kada je srpska oklopna konjica počela da ide napred, turski strelci su je zasuli kišom strela, tako da su Srbi naredili brzi napad da bi izbjegli kišu strela. I tamo na desnom krilu, gde je bila najjača, najbrojnija oklopna konjica Vuka Brankovića, udarila je svom sredinom u levo krilo turske ordije, Bega, i u prvom naletu potpuno zdrobila tursko levo krilo. Ono nije ostupilo, ono je bilo uništeno. Eju Beg je poginuo. Vidjajući tu situaciju, njegov brat Bajazid vrši protiv udara na desnom krilu turskom na Vlatka Vukovića, bez uspeha. Vuković zaustavlja njegov napad. Slamanjem turskog levog krila otkriva se centar turske ordije, nepokriven. I u toj gužvi Obilicac, 12 vitezova i njihovom pratnjom u vidu klina uleti u tursku ordiju, tamo baš da je bila pukla slamanjem levog krila, pravo na sultana, prođu kamile, prođu jaričare i gardu, dođu do sultana i kopljem ga obori sa konjem. Ne znamo da li je koplje ispustio ili ga je držao u ruci. I onda mačem, kao Turci kažu da je bio beo, sjajan, kao mleko, to je verovatno bio od inoks čelika, je dovršio sultana. Turska garda ubija konja kod Miloša. Miloš u oklopu, ne može tako brzo da dođe drugog konja kojih je već bilo puno bez jahača po bojištu, i ubijaju ga gardisti. Ali od njegovih 12 pratilaca neki su preživjeli, nisu svi poginuli. Imamo i kasnije kao dalodavce manastira Hilandara. Turci koji su imali ratni savjet, imali sposobne državnike i stratege, vide propast. Kriju od Bajazita pogibiju njegovog oca Murata, jer šalju poruku u ime Murata, Bajazitu, da ide po rezervu. Zašto on? Pametni ljudi. Oni su znali da Bajazit neće odstupiti, poginući u bitci, gasi se dinastija, propada država, treba ga spasiti. Bajazit odlazi po rezervu. Ne zna da mu je poginuo otac. Bitka se nastavlja, srpska konjica stiže do turske komore, iza leđa turskog stroja. Rasulo turske vojske, poraz. Beže ono što je preživao. Boj je bio krvav. Turci kažu da je to bio jedan od najkrvavijih bojeva u istoriji čovječanstva. U ljudskoj krvi konjske kopite su ostavljali tragove. Srbi završavaju pobedu. Par sati prevrću ranjenike, gledaju ko je poginuo, ko je preživeo, i oko 3 sata, boj je završen oko podne, oko 3 sata
razlazi se srpska vojska. Vuk Branković odlazi sa preostalom oklopnom konjicom, Vlatko Vuković kreće za Bosnu. Sa Vlatkom Vukovićem idu zapadni trgovci, karavanđi, koji su išli sa karavanima, pa kad su vidjeli da se tu skupljaju na Kosovu neke vojske, će tu biti velika bitka, oni su tog dana se postavili na jednom brežuljku i posmatrali boj. Vraćaju se kući sa Vlatkom do Bosne i produžavaju i nose glas o velikoj hrišćanskoj pobedi, u čiju slavu zvona na Rotterdamu, u Parizu zvone. Bajazid dolazi do Čerkeške konjice, kreće je napred i usput susreće turske vojnike gde beže krvavi, glavom iz obzira. I javljaju mu da je sve propalo. Bajazid zaustavlja hod te njegove čerkeške konjice i čeka da se Srbi raziđu da bi našao telo oca i brata. Dan prolazi, knez Lazar ide u Samodržu sa jednom malom pratnjom, služi službu Božiju, zahvalnosti Bogu za pobedu. Uveče je već 6 sati, Bajazid stiže na bojište da traži telo svoga oca, vidi kod Samodrže tamo neka šaka ljudi se vrti. Ode tamo okoli, kad tamo Lazar uhvati i pobudi. Uzme telo svoga oca i brata i onda glavu bez obzira pravaca Jevreja. Turski kroničari opisuju strašnu noć posle bitke, paniku i odlaze iz Srbije. Nikad i nigde pobednik nije napuštio vojno polje nego pobeđen. Nijedan turski vojnik nije ostao u Srbiji. Bitka je bila porazna za nas, izgubili smo veliku vlastelu i najgore što je bilo, izgubili smo kneza Lazara, koji je imao maloletnog sina od 12 godina. Vlast Lazarove državi preuzima njegova supruga Njeginja Milica, žena puna mržnje, želi osvetu tvrtku zbog Krune Nemanjića. I onda čuju Mađari da je srpska vlastela izginula, napadaju na Lazarevu zemlju. Tvrtko šalje istoga vojvodu Vlatka Hranića, koji u 2 bitke poražava Mađare i izbacuje iz Lazareve države. Milica neće pod vlast Tvrtkovu. Zvanični kralj zvanične Srbije bio Tvrtkov. Hoće ona da uz neku nagodbu sa Turcima obezbedi Krunu Nemanjića za svoga sina Stevana. 6 meseci posle Kosovskog boja nudi mu svoju ćerku za suprugu i sklapa savez sa Bajazidom. Bajazid je uzima za zvaničnu ženu. Olivera nije bila u haremu. Ona je bila zvanična sultanija. I Bajazid je bio poslednji turski sultan koji se venčao zvanično sa jednom ženom. Bajazid nema šta da traži. Zadovoljan ponudom o savezu i jedini uslov koji je postavio kao u duhu toga vremena bilo je zajedničko ratovanje, bez obzira koja je strana ugrožena i napadnuta, i da mu Srbija daje 10% od prerade srebra i ništa više. Nema turske posade, nema okupacije, nema ništa. Ne može jedan pobeđeni da diktira uslov.
Stanje koje je nastalo posle toga bilo je da Srbiju muči. Jedina snaga i jedini put spasenja bio je tvrtka. Ali Milica reče tvrtka. Tvrtko čovek koji poštuje današnje norme i zakone neće da okupira Lazarevu Srbiju. On to smatra da mu to zakonski pripada kao zvaničnom nasledniku Krune Nemanjića i da to treba da se prikloni, a ne da on okupira. I ne dira. Brani teritoriju od napada od Mađara, ali ne dira. Glas se pronosi na sve strane o velikoj srpskoj pobedi. I sad turski graničar priznaju, detaljno priznaju. Ja ću vam pomenuti samo neke, na primjer Šukurla, koji je bio savremenik. On je bio mladić u vreme kosovskog boja, znači čovjek koji je bio tog vremena. Ili, na primjer, Nešli. Kaže Nešli ovako: nevernici su pobedili celo levo krilo, a sa svih strana pade duh kad se začu bruka. Sajededin kaže, Istotuči, dugo se borilo bez očiglednog uspeha. Najzad pođoše Srbi na juriš, probiše vojni poredak osmanski i dovedoše njegovo levo krilo na sluju. Turci govore o svom porazu. Florentanska opština, koja je u pismu kralju Tvrtku piše ovako: sretne, presretne one ruke 12 zakletih velmoža, koji su, prodrevši kroz četve neprijateljske i kroz verigama sapete u naokolo raspoređene kamile, otvarajući sebi mačem put do samoga Muratovog čadora, junački dopreši. A to su im preneli posmatrači, očevici, njihovi trgovci u studiji. Međutim, Srbija ide u dekadenciju, Turska ostaje jaka i sve jača, prema rezultatima kasnije i u odnosu snaga menja se cela slika i priča o Kosovskom boju. I onda kad smo pobedili, a ispalo na kraju da smo izgubili, trebalo je spasiti duh nacije, trebalo je spasiti ponos i čast, i onda umjesto zemaljskog carstva mi smo proglasili nebesko carstvo. Nije to bilo pogrešno u odnosu na situaciju kasnije. Bilo je istorijski pogrešno u odnosu na istorijsku istinu. Mi smo sa Kosovom živeli i umirali. Da bismo Kosovo osvetili, mi smo 5 vekova živeli i osvetili. Danas, posle svega, kad opet mi imamo u našoj psihi Kosovo kao noćnu moru i moramo opet da se vratimo na onaj izvor naše etike, moramo da znamo i istorijsku istinu, neće nam smetati. Nećemo ništa oduzeti od nebeske Srbije. Ali da znate, srpski vitezovi su na Kosovu polju pobedili. Hvala. Ovo je jedna karta razvoja države Jablanovića, to je, oni kažu, bosanska država. To nije bila bosanska država, to je bilo u sastavu Srbije, ali to je bilo Varana Jablanovića.
Vidite ovdje, ona je bila prvo mala, pa se proširila. Ovo je Tvrtkova. Evo Tvrtkove države, vidite kako je izgledala. Ona je uzimala i deo Raške, ovamo, zato Tvrtko ima titulu kralj Srbljan, prvo mesto Raška, Bosna i Primorje. Onda je centar srpske države bio u Bosni, nije bio u ovoj Srbiji, bio je u Bosni. Tvrtko je bio vrlo poseban političar. On je uspeo da pomiri bogumile i pravoslavce, da se u njegovo vreme više nije postavljeno pitanje ko je bogumil, ko je pravoslavac. Postojala je sloga i zajednički napredak. Tvrtkovo vreme je jednoslavno vreme moći, pameti, političke pameti i vojne moći. Zato njegov vojvoda Vlatko može da uništi kod Bileće 80.000 turskih ratnika kao Žale, može na Kosovu da izdrži napad Bajazita, Munje ili Derima i da se vrati sa svojom vojskom kao pobednik u Bosni. Idemo dalje, imate još drugo. Ovo je najverovatniji raspored Kosovske bitke prema karti jednog oficira, akademika od 500 godina. Mi nemamo 100% tačno obeleženo, ali to je približno to. Ovde je Priština, s ove strane su Turci, sa ove druge strane su Srbi. Ne vidi se dobro na karti, nije toliko ni bitno. Jedna je stvar sigurna, da su Srbi uvek imali u vidu onu taktiku koja je bila vrlo smela i teško izvodljiva, ali uvek pobedonosna, koju je inaugurisao Aleksandar Veliki, a to je udar u čelo Neprijateljskog fronta, tamo gde se nalazi vrhovni komandant. Zato udar Miloša Obilića i njegovih 12 vitezova na Murata bilo isto to što je Aleksandra Velikog kod Isa ili kod Gaugamela udar na Darije u vidu Krima. I uspeo mu. Znate, kada se u jednoj vojsci, u jednoj bitci pogubi, ubije vrhovni komandant, vojska se demorališe i nema više volje za bitku i za otpor, smatra da je sve izgubljeno. Zato su ovi turski veziri koji su bili pametni, iskusni državnici sakrili pogibiju sultana Murata, a Turci su vrlo korektno opisali sve do onog momenta gdje treba se prizna da je Allahova vojska poražena od hrišćana. Tu prekida se priča i onda kažu Allahova vojska ne može da bude poražena. Iz verskih razloga zaustavlja se priča. Ne smije da se to prizna. Onda se govori o nekim gazistima, pobednicima i tako dalje, priča se okreće na drugu stranu. I jedan i drugi vojskovođa su se zaveštali pre boja da će se žrtvovati za svoju veru. I sultan Murat je rekao da će se žrtvovati i poginuti za veru Allahovu, kao što je knez Lazar rekao da će poginuti za veru Hristovu. To se tiče ostalog, mi možemo da imamo poverenja u turske kroničare. Nažalost, bolje nego u našu. Oni su korektni. Nije u to vreme da je bilo malo više sloge kod Srba, kosovski broj ne bi bio tragičan događaj, nego jedna slavna pobeda. Vremena su drugšije išla, šta sad da kažemo posle svega, možemo samo da se inspirišemo onim viteštvom i onim čojstvom i hrabrosti tadašnjih naših predaka koji su znali šta je biti vitez, šta je braniti svoju otadžbinu, šta je stati na Megdanu u neprijatelju.
bili su i sposobni i znali kako. Toliko o ovome događaju. S obzirom da je ovo posljednje predavanje iz ovoga ciklusa za ovu školsku godinu, ukoliko nam ne budu zabranili, mi ćemo verovatno još nešto da radimo tamo na jesen, ali ja čujem glase koji kruže po Novom Sadu, da se to srbuje tamo. Hvala Bogu, mi smo Srbi. Imamo pravi Srbi. Toliko i hvala. Pre nego što vam dam pravo da pitate, ja bih samo teo da zamolim gospodina Deretnića zbog mladih ljudi koji ne znaju, ako može da objasni termin metoh, od čega proizlazi Metohija. Mnogi ne znaju šta znači metoh. Da vam se to pojasni. Zašto je jako važno da se kaže Kosovo i Metohija? Nekako Šiptari hoće Kosovo i zapadnjaci. Jako je važno reći Kosovo i Metohiju. Prebacimo profesoru, neka sedne da... Neka, nije Isra moja. Meni je Bog dao već tu mladost, ne prijete se za mene. Ovako, Srbija i pre Nemanjića bila je jedna hrišćanska zemlja, a naročito od Svetog Save ona je postala izrazito pravoslavno hrišćanska zemlja. Crkve i manastiri građeni su maltene svuda i bili su centri kulture. Tu su bile i neke škole, ženske zanatske škole, škole pismenosti, prepisivanja, tu se i učilo i radilo i tako dalje. Centralni deo Srbije, a centralni deo srpske nacije od rane antike bila je pokrajina Dardanija. Dardanija, to je današnje Kosovo i Metohija, plus Niš, plus do Skoplja. Zapravo do Vesa. To je onaj tačno predeo koji se sasvim pravilno nazivao Stara Srbija. Na tom predelu izgrađeni su takvi manastiri i crkve, da su to jedinstveni spomenici kulture u svijetu. Kosovo i Metohija su sveta zemlja. Na tom prostoru bilo je više od 1500 crkava i manastira. Sveta Gora Srpska. Metohija, taj bogati deo, ona je bila uglavnom crkveno imanje. Od vladara, srpskih, raznih, više njih je tu učestvovalo, davali su pojedinim manastirima imovinu za izdržavanje manastira i za izdržavanje onih aktivnosti koje su manastirima odvijali. To je metoh, to je znači crkveno imanje. Više od 60% teritorije Metohije bilo je crkveno imanje. Zato se zove Metohija. Danas, kada su se udružili i sjatili da nam iščupaju srce Srbije, hoće da brišu taj naziv Metohije. Jer to govori što govori. To znači da je neko okupirao crkvenu imovinu. To nije njegovo. Da je to pripada tim crkvama, a jedan deo te teritorije pripadao je i manastiru Hilandaru kao njegovo vlasništvo. I onda tu su negde 80. godina ove naše jajare prihvatile da se ne pominje više Metohija, nego samo Kosovo, što Šiptari žele, jer pokriva se onaj deo da je to teritorija crkvena, manastirska, koju su oni prigrabili nasilno, putem terora. Ako tražimo pravo i tražimo denacionalizaciju, jer je ta imovina oduzeta od strane komunista srpskim crkvenim manastirima, onda to
ta teritorija treba se vratiti u vlasništvo legalno vlasnika. To su crkve i manastiri. To je više od 60% teritorije današnje države. Mi ne možemo, neka me svi optužuju, pristati nikad da srpska patrijaršija bude u Albaniji. Mi ne možemo nikad pristati da centar naše srednjovekovne države, naše kulture, sad neko otvore. Zato se nekome prohtelo, ima 10% tamo Šiptara, katolika, pa treba papa tu da širi njegovu priču. Ne, gospod. Branit ćemo na sve načine. A kad svi načini budu iscrpljeni, branit ćemo lakše. Ja sam završio knjigu Srbija i Arbanas i sad je u štampariji, gdje je sve objašnjeno i sve opisano. Ja se nadam da će skoro moći promovisati ovdje predavanje. A ostale knjige? A ostale doći jedan do drugog. Sve će, ako Bog da, čovjek snuje, Gospod odlučuje. Ja sam rekao nedavno svima, ljudi, mi smo već pobedili. To je Božja volja. A vi možda da budete protivnici mogu odlučiti. Vaše protivljenje mene samo jača. Samo mi pokazuje da je moja snaga još veća. Mi ćemo vratiti ono što je naše. Vratit ćemo srpskom rodu, njegovu istoriju, njegovu kulturu, njegovu slavu i njegovu budućnost. Hvala. Dozvolite samo da završim onu priču iz uvoda. Studenti iz Banja Luke su toliko iskreno tražili da se mi pojavimo tamo, da ja to ne mogu vama da objasnim. Ja sam njima rekao da samo organizuju. Znači mjesto, vreme, i da ćemo se mi tamo pojaviti. Znači ja samo čekam poziv i oni vape za istinu, dragi. Najiskrenije vape za istinu i tamo se puno toga krije. Ali su šokirani bili kad sam rekao koliko ovdje ima problema. Šokirani su bili, ne mogu da veruju da je teško u Srbiji Srbim biti. Strašno nešto. Izvolite, možete. Bilo bi dobro znati kad se pominje izraz stara. Dao sam ovo mlađe, gospodinu. Dobro. Hajde, pustit ćemo po starini. Izvolite. Kad se pominje ovaj izraz stara Srbija, treba znati da kod Miloša Milojevića i u toj izvornoj srpskoj istorijskoj školi to se zove prava Srbija. Taj izraz se nigde u našem vremenu ne pominje. Ja ponekad kad se bavim tom temom onda kažem prava Srbija, ali bilo bi dobro da se i to zna. Stara Srbija ili prava Srbija, nije to prava Srbija, to je stara Srbija. To je onaj najstariji deo srpske državnosti i kulture koji ide negdje od Sjenice do Velesa. I obuhvata Staru Rašku oblast, obuhvata Kosovo i Metohiju, obuhvata Skopsku oblast i do Velesa. To je stara Srbija. To je geografski, to je kulturno, to je istorijski, to je etnički. A taj naziv Stara Srbija se namjerno izbjegava. Jer on sam po sebi nešto govori. I onda se manipuliše sa tim nazivima, pokušava se da se to nekako ostrani. Naš je problem, gospodo, naša inteligencija je izdala svoj narod. Inteligencija koja je trebala da vodi, uči svoj narod, ona ga je izdala i ponela se tamo za svetlosti Pariza ili Beča, okrenula leđa svome rodu. Pa oni koji su trebali da ga vode,
vaspitavaju, oni su postali stranci, apatridi u svom selu. Ne kažem samo zemlji, u svom selu. Imali smo takve nesreće, imamo ih još danas, posljedice toga mi imamo. Programi na našim školama su programi za ospiranje mozgova, zaluđivanje, gdje od nauke nema ni slova N. Naše institucije su izbušene stranim agentima. Oni isti koji provode programe stranih sila protiv nas, psihološke, naučne, kulturološke i tako dalje. Tako nam se desilo da 3 vodeće institucije, Srpska akademija nauka, Matica Srpska i Vukova zadužbina su u rukama jezuita. Objasnite samo deci ko su jezuiti. Jezuiti su nastali u jedno vreme, organizovao je jedan Španjolac, Ignacio de Loyola, kao udarnu pesnicu katoličke crkve. Jednu vrstu obrazovanih zaverenika koji imaju da ruše sve što nije katoličko. Amerikanci na ovako malo šaljivo njih zovu papinim marincima. Gdje god su došli, napravili su lom. Švajcarska je zabranila jezuitima da žive, stanuju i deluju na teritoriji Švajcarske. I dan danas jezuita ne može dobiti pravo boravka u Švajcarskoj. Jedna zemlja koja je bila kolevka, poreklo jezuitsko, Španija, uvidjela je jedno vreme koliko su otišli daleko i zabranila bila njihovo prisustvo u Španiji. Eto vidite danas u 21. veku imamo jednu retrogradnu, jednu fanatičnu organizaciju koja je uperna protiv nas, drži naše ključne, naučne i kulturne institucije. Možete mi kažete na jedan prostor problem? Na nekog javnog pozove? Znao, spominjali smo. Pa evo što ima problem, to vam je gospodin Medaković, to vam je ovde Kovaček, to su vam ti ljudi. To nema nikakve tajne. A u Vukovoj zadužbini? Pa Medaković je direktor Vukove zadužbine. Nažalost. Izvolite. Prebacimo mikrofon. Ja sam predložio. Slušao sam preko televizije, govorili su neki istoričari i rekli su da je Njeginja Milica sklopila vazalski odnos sa Turcima zbog toga što je Papa i Vatikan pošli sa celokupnom svojom vojskom na Srbiju i da ona je znala da Srbija nema mogućnosti, nema snage i da se odbrani, da je zbog toga prihvatila taj odnos. I drugu stvar sam isto tako čuo na televiziji, to je da je bilo nekoliko, da kažem, citiram, dosta viteza od Zmajevog reda u bici na Kosovu, da su došli iz Evrope i da su pomogli Srbima i srpskoj vojsci, pa mi interesuje da li tačno i šta je toga tako na šta nije. Hvala. Pa ovako, ovi koji pričaju te priče da je Milica morala zbog pretnje katoličke Evrope da se prikloni Bajazitu, da vam kažem otvorno lažem. Papa je gurnuo kralja Ugarske, kralj Ugarske je bio apostolski kralj. To znači onaj koji treba izvršava politiku Vatikana i katoličke crkve. Kada su oni čuli da je Lazareva Srbija izgubila veliki broj vitezova i vojskovođa, on je upao u Srbiju, pokušao da osvoji deo teritorije, ali je tvrtko poslao vojvodu Vlatka, gde je u 2 bitke porazio Bugare i izbacio iz Srbije. Prema tome, ta opasnost je bila otklonjena.
I nije bilo nikakve potrebe za to, to oni sad izmišljaju. Problem bio u tome što je Milica htjela krunu Nemanjića za svog sina Lazara. Kad nije uspela za sina Stefana, kad nije uspela za muža Lazara, da dobije za Stefana. Pa je mislila da će pomoću Bajazita, koji, iskreno govoreći, njegov odnos prema Srbiji i prema Srbima bio je vikeški. Ja imam podatak gdje je on rekao Stefanu svome Šurjaku, koji je vrlo verno izvršavao obaveze Saveza, ratnog saveza, i koji je odneo pobjedu kod Nikopolja nad Turcima, za Turke, bez Stevana i njegove oklopne konjice Bajazid je bio poražen. I Bajazid je njemu rekao jednom prilikom: Stevane, uvedi red u to tvojoj državi, dok sam ja sultan, da ja mogu ti pomognem, može biti posle mene nećeš moći. To nije odnos okupatora ni neprijatelja, nego saveznika i prijatelja. Sad ona je htjela pomoću Bajazita i toga braka sa njenom ćerkom da napravi tako da obezbedi budućnost i krunu Nemanjića za svog sina. Međutim, to je bila pogrešna računica. To je potpuno bilo politika jedne kapriciozne žene, uvređene, a ne politika jednog odgovornog državnika. Što se tiče priče da su sa zapada dolazili neki vitezovi, to opet ne stoji uopšte. Nema nikakvih tragova u istoriji o bilo kakvom dolasku, bilo otkud. Ali što se tiče vitezova reda Zmaja, to je kod Srba stari viteški red, to je red vitezovi reda Zmaja, bili su kod rimskog imperatora Dioklecijana, njegova imperijalna garda. Miloš Obilić i knez Lazar bili su vitezovi reda Zmaja. To je stara srpska tradicija. Pa je i jedan od najistaknutijih bio je Stevan Lazarević, vitez reda Zmaja. Ali ti sa zapada nisu se pojavili. Nema ni govora da su oni došli da bilo šta učine. Došlo je nešto iz Ugarske, posle Kosovskog boja pokušali su, da su vidjeli šta će da se desi i šta se desilo, pokušali su neki otpor prema Turcima, ali to je bilo uzaludno, to je Sibiljanin Janko, koji nazivaju Janko Hunjaki. Međutim, on je Janko iz Sibina. Šta je Sibin? Sibin je Sirbin, to je Transilvanija današnja, što zove u Rumuniji, to je novo ime, to je stari Sirbin, taj predeo. I taj je Janko koji ga oni smatruju Mađarom, nije bio Mađar. Po narodnosti nije bio Mađar, nije bio Mađarsko poreklo. I te priče oni nas pričaju s jednog razloga što ništa ne znaju, drugog razloga što zastupaju razne teze i mišljenja nekih svojih gospodara iz nekoga ćoška, što opet sa pravom istorijom nema nikakve veze. Koristim priliku da vas upitam, izvinjavam se, Da vas upitamo, da objasnite ovde, što je verovatno velikoj manjini nepoznato, odluku na Berlinskom kongresu, kojom ucenom su onda Srbi ucenjeni i na koji rok, na koji period i po stavkama? Pa Berlinski kongres je sazvan da prepravi Sanstefanski ugovor. Sanstefanski ugovor bio je protiv Srbije. Rusi su bili mnogo sebični, pa su hteli od Bugarske da naprave Veliku Bugarsku kao svoju guberniju i dali Bugarskoj ono što je srpska vojska oslobodila. I onda, pošto dašnje evropske sile nisu volile rusko širenje na Balkanu, sazvali su Berlinski kongres, prepravili Sanstefanski ugovor u korist Srbije, ali postavili uslove da se Srbi odreknu svoje istorije i svega što je preko Dunava i Drine,
U tom istom kongresu dat je mandat Austro-Ugarskoj da okupira Bosnu i Hercegovinu. I onda je, da bi se sprovele odluke Berlinskog kongresa, Stojan Novaković, koji je bio ministar prosvete i predsjednik vlade, poslao prevremenu penziju profesora visoke škole u Beogradu, profesora istorije Srećkovića, proizva na Jurio Miloša Milojevića da je morao ide čak u Leskovac tamo da predaje u nekoj gimnaziji, potrpali sve knjige, sklonili sve moguće i uveli nove programe po diktatu Berlinskog kongresa. Ja ne mogu da kažem da li su oni smatrali da je to na ograničeno vreme ili nije, ali ispalo je da nije na ograničeno vreme, nego da je to da traje, to danas još stoji na snazi. Stojan Novaković je doveo za profesora istorije na visokoj školi svoga kuma, Ljubomira Kovačevića, koji nije bio istoričar, nego pravnik. I onda tu je i Ruvarac, koji je se njima pridružio, i onda je počela priča o svemu i svačemu, grnja, ružnja, razni falsifikati, i sad, da bi sklonili istorijsku činjenicu da je otac Stevana Nemanje bio Desa, koji je bio ban Huma, to je današnja Hercegovina, koji je umro i sahranjen u Trebinju, teško je bilo opravdati Austro-Ugarima da Hercegovina nije deo Srbije, da je to Nemanjina dedovina. I onda su izmislili da nije Desa Nemanjin otac, nego Zavida. U stvari Zavida je najstariji Nemanjin brat. Izvršili su zamenu i onda kaže taj Zavida, koji stvarno nije bio poznat, nikakva poznata ličnost, onda je ispalo da je to bio negdje u Raškoj, neki plemić, ali prebaci u Rašku da ne bi bilo tamo. I ta politika je na snazi dan danas. Evo, mene su napadali zbog toga što sam se ja oslonio na Malga Urbinija i na Bomana, koji govore o Desi, kao Nemanjinom ocu. Postoji u Dubrovniku ugovori Desa i Dubrovnika, Desa je dao ostrvo Mljet Kaluđerima da naprave kao manastir i tako dalje. Ne može se te činjenice sakriti, to je ogromno. I onda su također krivi gde je bio Banat, to sam ja prošlog puta rekao, Banat Konstantina Stratimira Primorje, pa su čak govorili da je bio Primorje negdje u Rašu. Kako Primorje u Rašu? Gde je more u Rašu? A on je bio između Cetinje i Zrmanje, u Dalmaciji. Ali da se ne bi videlo da je granica bila Srbije tamo, da je Dalmacija pripadala Srbiji, onda su čak jednostavno prebacili Konstantina Stratimira i njegov Banat na drugom mjestu. Toliko za vas. Izvolite. Imam dva pitanja. Prvo se odnosi na Vuka Brankovića. Imali ste taj kosovski ciklus da kažete njegovu ulogu, mi smo ga preko pesama i preko istorijskih kao izdavnika, a kraj se ispostavilo da se može svrstati rame s rame sa Miloš Obrićem, gdje mu uretala je probio levo krilo. Drugo pitanje je u vezi Tvrtka prvog i njegovnje Milice, tako da Tvrtka prvi nije, Tvrtka Jadlanović nije krenuo protiv Milice jer ona bila u toj ulozi odmetnika koji je stala na stranu Turaka. Znači, ne možemo smatrati, to je njene posljede svojima, ako ona vaza drugima, to je saveznik Turcima. I samo još jednu konsultaciju, to mi se nimala ne sviđa, mene lično, to mi je manje više spominjanje Srbije. Prva, stara, prava Srbija. Postoje se pitanje, mene lično, šta je to nova Srbija? Da li je to nova Srbija gdje su Makedonci, tu je znamo da nema Srba, to možemo pričamo da je stara Srbija. Da je Vojvodina, šta je ona? Ona nova Srbija. Bosna je Srbija, to je nova Srbija. Slavonja, Varanja, Gordon, Vika, to sve je nova Srbija. Ako budemo stalno govorili deli Srbiju na pravu, staru, novu, mi ćemo se svesti na Beogradski pašaluk, jer to je po Berlinskom kongresu prva Srbija, nje je počela širenje Srbije. Pošto ovi naši evi na zapadu ne znaju ovu istoriju koju vi govorite ili znaju, ali počutkuju, svešćemo se na te granice. Ako može samo bez toga, mislim, to ne govorim za vas, nego za buduće, postoji samo Srbija, a ne prava prvanje. Hvala. Što tiče Vuka Brankovića, on je bio protivnik saveza sa Bajazitom i došao u sukob sa Kneginjom Milicom. I s te strane
i on proglašen za izdajnika. Međutim, Vuk Branković je jedan vitez koji apsolutno nije ni pomišljao nikakvu izdaju, nego je časno odigrao svoju ulogu. Da je Vuk Branković bio izdajnik, ne bi njegov sin mogao da dođe za vladara Srbije. I to da nasledi Lazarevog sina. To je već sama činjenica koja sve to potječe. Ali da trebalo je nekoga okriviti, kada su već pravili od pobjede poraz, trebalo je naći nekoga da se okrivi, da se prikaže kao izdajnik. Da bi u toj ljudskoj psihi sve bilo na svojem mjestu. Što se tiče naziva Stara Srbija i Nova Srbija, niko nije nikada upotrebio naziv Nova Srbija. Ali ono za Stara Srbija jest. Jer to je dugo vremena bilo u upotrebi kao termin Stara Srbija, ne prava Srbija, nego Stara Srbija. Međutim, mislim da ne treba vezati od tog izraza Stara Srbija, jer u vreme i Ostrivojevića i Stevanovića Srbija je daleko dalje od današnjih srpskih razmjera. Ali mislim da zbog Herčega i zbog te spornosti danas koje pokušavaju da reagiraju granice i da nam oduzmu teritoriju, mislim da je vraćanje upotrebu izraza Stara Srbija na svom mjestu. Iz tog razloga. Odnos Tvrtka i Milice pitao. Polako. On je pitao o odnosu između Tvrtka i Milice. Tvrtko nije teo. Prvo, on je savez sa Beljanskom je napravljen u zimu, a kosovski boj je bio u junu. Više od 6 mjeseci posle kosovskog boja. Tvrtko nije teo da dira, jer bi to bilo loše viđeno od naroda, da sad oni tedu tu dobicu, sad da je on pritiskuje i dira, ali je smatrao da će ipak da preovlada pamet i svest, čekao da to samo po sebi dođe. Zašto bi Tvrtko slao Vlatka da brani Milila Biliću njenu teritoriju, da nije tako misli. A kada je već ona potpisala taj ugovor sa Bajazitom, onda bi Tvrtko morao da se bije zajedno i sa Bajazitom i sa Bilicom. To nije baš bilo u tom kontekstu. I druga stvar, Tvrtko je umro. Da je Tvrtko duže poživio, ja vjerujem da bi on našao načina da to reši, ali ovi koji su ga nasledili nisu bili njegovog kova, ni njegove pameti, ni sposobnosti. I često puta se dešava da je jedan veliki poduhvat, jedna velika država i moć padnu kada dođu naslednici koji nisu dostojni toga. Imate primjer Uroša Nejakog i cara Dušana, to je toliko i jasno. I to je bilo nešto i kod Tvrtka. Posle njegove smrti nisu bili ti ljudi njegovog kova i njegovog znanja. Profesore, pre nego što postavim pitanje, da objasnite dva pojma. Jer u vašoj knjizi Zapadna Srbija upotrebljavate ime Vlatka Kranića. U drugim knjigama sam našao Vlatka Vukovića, vi ste večeras upotrebili. Je to ime po ocu Vuku njegovom? On je Vukov sin Hranić, ali u to vreme kod Srba većinom su nazivali po ocu. Pa su po Vuku nazivali Vuković, kao danas Rusi, što radi. U stvari on je Vlatko Vukov Hranić. A taj Vuk bio je jedan od vojvoda cara Dušana. I bili su u srodstvu, bila su dva brata Hranića. Oba su bili vojskovođi. Jednog brata je Vlatko, druga brata je ova Hercegovačka vojvodska dinastija. Obave su od Hranića. Sad ovo pitanje za Pavlovoga Jovana. Da li je potpun naziv kad kažete Jovan Pavlov? Jer upotrebljava se peti, bilo je njih 5 Jovana. Pa sam našao negde Jovan peti Pavlovoga, negde Jovan. Pa on je po redu bio 5, ali to mnogo nije važno. Jer taj Jovan Pavlov, on je ostao poznat u istoriji kao jedan štetočina, jedna budaletina, koja
koja je radila sve naopako, razumete. On je otišao tamo da prvo vodio je bitku, vodio je rat sa Kantakuzenom oko prestola i oni su, ta njihova igra i borba oko vlasti je uvela Turke i ojačala Turke. I on je taj koji je prebacio Turke u Evropu, kao njegove saveznike. Drugo, njegovo potpisivanje Unije, odlazak u Vatikan, priznavanje pape, koje niko od pravoslavnih naroda nije hteo da podrži, da prihvati. To je jedna modaletina koja figurira u istoriji kao potpuno neozbiljan čovjek. Među nesvestan i neozbiljan. Sad vidite, ovdje je on sad u vodi kod naših vizantologa, jer pošto oni naginju, a većina njih su i katolici po veri, oni sad fale paleologa. I profesor Radivoj Radić je doktorirao na Jovanu paleologu. Ja ne znam, Boga mi šta je tu mogo da napiše mnogo o njemu, a to je to. Sada postavim pitanje. Ovo je samo bilo objašnjenje. Ja sam rekao 2 objašnjenja, posle će doći pitanje. Čitao sam dosta o tim događajima pre Maričke bitke. A posle smrti cara Dušana, kad se sve to skupi iz tih knjiga, ispada da je postojala velika šansa da se Dušanovo carstvo restaurira pod Vukašinom i Uglješćem, jer za života Uroša uspostavljeno je savladarstvo. Vukašin je postao kralj, nešto je uzurpirao tu titulu, nego mu je dao Uroš, koliko ja znam. A takođe i Uglješa je postao despot, što mu je tu titulu dodelio Uroš. I kako iz ovih knjiga ispada kad treba čitao da zaključi, da je Lazar, ne samo Lazar, nego i drugi velikaši u Srbiji, jer ono je bio grčki deo, a ovo je ovaj deo Srbije stari, kako da nam zovemo, da su bili manje sebični, moglo se restaurirati to carstvo pod kraljom Vukašinom. Da li su postojale šanse? Jer on iznosi tu onu bitku srpsku na Kosovu 1369. kad je Lazar navodno pobegao i ostavio na cedilu Nikolu Otomanovića i ovaj mu zato uzvratio sa atentatom, neuspelim i tako dalje, ima niz toga. Ovako da nisu braća Vrnjačevići nesrećno nastradali u Namarici, može se slobodno zaključiti i sasvim logično da bi Vukašin pod njegovom titulom kao kralja koji već imao obnovio Dušanovo carstvo i verujem da bi Lazar prihvatio i prihvatili bi svi ostali. Ali na nesreću Vukašin je poginuo, a poginuo je i Uglješa, što je bila još veća šteta. Taj čovjek bio neverovatno veliki vojskovođa i koji je u svim bojevima izišao kao pobednik protiv Turaka. Samo jedna napomena vezana za ovu priču. Mislim da se to nalazi kod Iličeka u knjizi, a možda još na nekim mestima, kaže ovako, zamislite koliko je to podvoje bezobrazno, kaže, braća Vrnjačevići su pobedili Turke na Maričkoj bitci i onda Srbi kod Srbiji zapili se, toliko slavili, napila se cela vojska i onda su Turci došli i pobili pijane Srbe. Tako piše u knjigu. I tako se uči u istoriji. Samo još markice pažnje, molim se. Mene interesuje kako je sin Stefana Nemanje, koji se isto zvao Stefan, on se zove kao Stefan Prvovenčanin. Interesuje me, pošto je on dobio krunu od Vatikana, uopšte tehnički kako je to bilo, da li je on slao tamo neku delegaciju da mu donese krunu ili je Vatikan slao njemu krunu i kako to što je to vreme se to izvodilo? U to vreme Pape i Vatikano su krunisali sve zapadne vladare, zapravo oni su odlučivali da li će neko biti vladar ili ne. I kad je odlučili da bude neko vladar, oni mu pošalju krunu. A oni su, da bi pridobili Srbiju i Srbije, oni su poslali bez tražnje, poslali su krunu Stefanu Prvovenčanom. I zbog toga se knjez Perdika iz Hercegovine pobunio bio zašto je to primljeno uopšte. I bila je bitka između Perdike i Stevana na Bišće polju.
Pobedio je Stevan, imao je trenutno veću vojnu snagu pod svojom komandom, samo radi toga. I još uvek su bili nesređeni odnosi u crkvi. Kod nas je tu još bio zaveden potpuni red, zato je brat Stevanov, Sveti Sava, izmirio dva brata Vukana i Stevana. Vukan se bio proglasio za kralja i on je bio katolik, on je teo uz pomoć katoličkog zapada da bude vladar, ali prevagnulo je ovo drugo, prevagnulo je ova linija Svetog Save koji je inače izmirio braću. Nemojte se mnogo čuditi, to je bio jedan diplomatski potez pape, jer ako on kruniše nekog kralja, taj treba da bude njemu odan. I oni su stvari te njihove krune, nije to mnogo koštalo, ne brinite. Stvari su bilo tome. Još nešto bi ja, evo,